أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الله أكبر لا إله إلا الله. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela labo bantu labo abangakholwa abaphikisana nezimpawu zika Allah, abaphikisana nezambulo zika Allah, abangafuni ukulalela, abaphendukayo, abaphendula ubuso babo bengafuni ukulalela, benze ubuhlongandlebe. Allah uthi labo bantu labo amasango ezulu angeke aze avulelwe imiphefumulo yabo, futhi bayongena ezulwini, bayovulela lawo masango layo ezulu, noma bayongena eparadise the day ikamela laphuma embobeni yenalithi. Lalela-ke mfowethu, sikhuluma manje ukuthi umuntu usefikile ezulwini lesikhombisa lapho kunobaba u-Abraham, ukuthula kube naye. Subhanallah. From there uyaqhubeka umphefumulo, uyaqhubeka ufika manje udlulile ezulwini lesikhombisa, uyofika endaweni enesihlahla abasibiza ngesidratul muntaha. Ngelinye ilanga ngizokhuluma ngokuthi kwenzakalani kusidratul muntaha, kodwa kuthiwa leso sihlahla leso sinamaqabunga egolide, izithelo zakhona zilingana nojeke lo esiphuza ngawo amanzi. Uma ngabe ufika kuleso sihlahla leso bese uyadlula kuleso sihlahla leso, kunamathende enziwe ngokukhanya, namakhethenisi enziwe ngokukhanya, ufike uwadlule lawo makhethenisi lawo enziwe ngokukhanya, uwadlule lawo makhethenisi lawo. Ukuthi uhamba ngasiphi speed umdali uyena owaziyo. And then uma ngabe usudlule lawo makhethenisi nalawo mathende lawo enziwe ngelight, enziwe ngokukhanya, uqaleke manje udlule umfula womlilo, udlule lowo mfula lowo omlilo. Makuphela lowo mfula womlilo kuqhamuke manje the Anharu Nur, umfula wani, umfula Nahar Nur, umfula owenziwe ngani ngokukhanya. Mawusowuqediwa lo mfula lo owenziwe ngokukhanya, Naharu Dhulumati, umfula owenziwe ngobumnyama, udlule lo mfula loyo. Uma sowudlule lo mfula loyo, Naharul Ma, umfula wamanzi, udlule lo mfula loyo wamanzi, bese kuza ini manje umfula welokuzana we-snow, we-snow, i-ice, ngizothi ice, udlule lo mfula loyo. And then the river of hail, umfula wesaqhotho, udlule lo mfula loyo wesaqhotho, bese kuqala futhi amanye futhi amathende enziwe ngokukhanya, bese kuba namakhethenisi futhi enziwe ngokukhanya. Uma uthi uyalunguza phakathi kwalawo mathende layo, kunezinyanga eziwu-8,000, 8,000 moon, 8,000 tents. Mawuthi uyabheka ithende ngalinye, mawulunguza ngaphakathi kunezinyanga eziwu-80,000, 80 not 8, 80,000 izinyanga zikhonza u-Allah subhanahu wa ta'ala. Uma ngabe sowudlule lezo zinyanga lezo, only then usuzwa manje izwi lomdali wakho. Allahu akbar ya abdi, Allahu akbar. Msondezeni, Allah uthi msondezeni, msondezeni. Allah ukhuluma nawe uthi labika ya Allah, labika ya Allah. Allah uthi sondela. Uma ngabe wena usondela, lalelake, uthi Allah bese ayakubuza ukuthi ngikunikeze 80 years or 100 years uphila emhlabeni, yini manje wena oyiyenzile ukungijabulisa mina ngumdali wakho, noma oyiyenzile ongilethele yona namhlanje ukuthi njengoba wena ula ufuna sikhulume ngayo, yini manje oyiyenzile? So uyaqala uyabala ngendlela ingilosi sathe sikubalela ngayo. Allah, mina ngakholelwa kuwe, ngakukhonza wena wedwa. Allah athi lolo kholo lwakho angizange ngilemukele. Allahu akbar. Uqale uthi Allah, mina ngangithandaza 5 times a day, ngenza sure ukuthi ngiyawunakekela umthandazo wami. Allah athi angemukelanga ngisho wodwa umthandazo kule mthandazo athi uyenza.
uthi oh Allah mina ngathatha imali yami ngambulela abampofu solely for your pleasure ukuthi ngijabulise wena Allah hayi wena wawenzela ifame angizange emukele ngisho wodwa kulezo zipho lezo wawupha abantu abampofu oh Allah ngenyanga yeRamadan mina ngangifasta ngenzela ngijabulisa wena wedwa oh Allah athi angemulanga ngisho yodwa fast yakho oh Allah I've performed so many hajj ngaya ku pilgrimage mina endaweni yaseMakha ngijabulisa wena oh Allah athi angemulanga ngisho yodwa oh Allah ngazama ukuthi ngibe umuntu ophila emhlabeni umuntu osiphethe kahle ohambela kude nezinto ezimbi wena ongazifuni nesithunywa sakho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wathi singazenzi oh Allah ngazama ukuzi avoida ngingazenzi oh Allah athi angemukelanga ngisho kodwa oh Allah ngazama ukusiza abantu emphakathini ngakha ama-masjid ngakha amakhaya entandane ngasiza izalikazi ngasiza amakhehla ngibasiza ngazo zonke izinto engangikhona ukwenza ngazo Allah ngijabulisa wona wallahi angamukelanga ngisho kodwa hayi bese uyabona manje ukuthi yabona ke manje hayi awuthi ngene kuQuran oh Allah mina ngangifunda iQuran zikhathi zonke umprofeti wasifundisa ukuthi each and every lokuzana letha iQuran esifunda ina 10 rewards oh Allah bengifunda iQuran left right and center oh Rabbul Alamin ngiyenzela ukuthi ngijabulise wena ngoba iQuran iyinkulumo yakho iyispeech sakho ngangazi ukuthi wena uyangibusisa mangifunda iQuran ngithumela izibusisi nezibingelelo kuMuhammad sallallahu alaihi wasallam oh Allah ngalandela nesunna Allah angemukelanga next Allahu akbar alibona ukuthi aphelile amaqhinga manje uthi oh Allah hayi manje sengiphelele ya Rabbul Alamin manje sengithembele emuseni wakho kuphela kuyo yonke lento engiyenzile i-useless ngithembele emuseni wakho kuphela Allah athi nako-ke lapha ade ngikufuna khona yonke into yenzeka ngomusa wami hayi ngentando yomuntu ngoba manje ucela umusa wami uyawuthola-ke umusa wami manje uyiphasile-ke i-test bese Allah ayatshela-ke manje ingelosi ukuthi igama lakho alibhale kwiregister yase-Ilin yabantu abakade benza kahle iregister yabantu abaphakeme Allah abaphakamisile Allah abathwese umqhele ukuze kufike ini ilanga lokwahlulelwa uyasuka-ke umphefumulo wakho manje ulethwa kuphi emhlabeni igama lakho selibhaliwe kwiregister yakuphi yase-Ilin yabantu Allah ajabulile ngabo ngiyathemba-ke niyezwa ukuthi-ke umphefumulo awupheleli la emhlabeni labantu abathi kunekhaya lomphefumulo la emhlabeni bangabaqambi manga umzimba yiwona osala ethuneni kodwa umphefumulo unendawo lapho Allah awubeka khona yabantu abenza kahle nabantu abenza kabi abantu abenza kahle Illiyun abantu abenza kabi Sijin Allah uthi yini ezokutshela ukuthi isijini ne'ilini yini uthi Allah kitabun marhum yini ize incwadi ebhaliwe lapho imphefumulo Allah abeka khona imphefumulo yabantu abenza kahle Iliyin Sijin abantu abenza kabi abantu abazoya esihogweni wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.